aracyari The Quick Times News n'ubundi mukomeje gukurikira, aracyari Benga, Ivan ndetse na Govinda. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye mu ishyaka UDPS riyoboye iki gihugu, yasabye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyiriraho Joseph Kabila impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi. Nta makuru yemejwe n'umunyamabanga mukuru w'iri shyaka Augustin Kabuya mu rugendo rwateguwe na ririya shyaka kwa mbere tariki ya 4 Gicurasi Kinshasa. Ibi bivuze iki muri diplomasi Govi? Nekereza ko aka kanya bitewe n'uburyo twari twabonye dosiye ya Kabila we ku giti cye ntabyemera, icyo kintu nicyo abantu bakwiye kubanza kumva. Ndetse Kabila binavugwa ko ngo yatangiye gushaka abantu ngo bazamuburanira, abanyamategeko bamuburanira. Ahubwo nekereza ko nka Trump ndetse na mugenzi we Tshisekedi ariyo mahitamo babona, kuko ntago Trump ari buze ngo yohereza abo basirikari cyangwa ategeke ingabo cyangwa ubuyobozi bwite bwa leta ya Kongo ngo bagende bafate Tshisekedi, bafate Kabila. Birasaba rero yuko bajyanda ariko babyumvikanye. Kubyumvikana rero birasaba nyine yuko habaho nibi biganiro bisanzwe. Ari mpamvu nekereza ko batangiye kugenda gutya. Nk'ubu ushobora gusanga ushobora kujya kubona ukabona basinye nk'amasezerano runaka ariyo nyine azamura uwo mubano mwiza hagati yabo, ari no bizagera kuri ya level bazahindukira bakaba bajya no kumwifatira, kuko nekereza ko nka leta ya Kongo biragoye ko bo ubwabo bagenda ngo bajye gufata Kabila. Kubundi kuwa 30 Mata nibwo urwego rushinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu rwego rushinzwe kugenzura imitungo y'abanyamahanga rwatangaje ko rwafatiye ibihano Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati yo mwaka wa 2001 na 2019. Uyu Joseph Kabila n'ubundi asanzwe afite ibihano bya leta ya Kongo yamukatiye igihano cy'urupfu. Yego, nyuma yuko avuye ku butegetsi. Yego, we akaba natangaza ko ariyo mpamvu yahisemo kujya gutura igoma kurusha kujya Kinshasa ko afite ubwoba bw'uko yamanekwa. Naho tunyarukiye mu gihugu cya Uganda, umugabo afunzwe akekwaho kurya umugore Iva. Ni inkuru n'ubundi nyine ugiye kureba mu binyamakuru iri kugenda isakara hirya no hino, ivuga ko polisi yo mu karere ka Kenjojo muri Uganda yateye muri yombi umugabo w'imyaka 40 akaba akekwaho kwica umugore we no kumurya. Ni ku itariki 2 byabaye kamurya. Yaramuriye da. Uko amakuru yabivuga nuko ku itariki 2 Gicurasi 2026 umugabo witwa Richard Mwesige yatawe muri yombi. Ariko polisi yo muri iki gihugu ivuga ko ari gukurikirana ikirego cye, nyine bagejeje kuri polisi icyo kirego. Bavuga ko umugore we yaramaze igihe nyine nta atagaragara. Uyu mugabo rero abaketse ko harimo ikibazo, umugabo ngo yatangiye kwitwara nyine bitandukanye nuko yarasanzwe yitwara muri iyo minsi. Yari umuntu arahinduka. Rega hari ibintu buriya tujye tunaganira, hari ibintu ukora ukaba utakiri umuntu muzima. Nose Benga kuri aka kanya ubu umuntu wishe umuntu aba ari normal nyine nkuko asanzwe ameze. Mbona ngenekeza ko biterwa n'impamvu yamwishe. Hari umwica bitewe nuko atari muzi, ariko abenshi bigaragara ko baba babigambiriye cyangwa ugasanga ni nk'ibindi bibazo bafitanye. Nabundi kuri uyu mugabo wo mu kagari ka Kihara rwose yakoze agashya. Ubwo bivuga ngo ni ikirego cyajijwe kuri polisi n'umuyobozi w'akagari ka Kihara, ubwo yitwa Asaba Ahebwa, wavuze ko amaze igihe kinini atabona Karungi. Ubwo Karungi ni umugore w'uyu mugabo nyine. Kandi umugabo we akagaragaza imyitwarire idasanzwe. Nibwo baje gusaka urugo rwe basanga ibisigazwa by'umubiri w'umuntu. Basanze yarasigaje umutwe. Ati bahasanze ibice biri mu mutwe w'umuntu wari mu ishashi umanitse ku gisenge n'ibindi bice by'amagufa. Babijyanye ku bitaro bya Kenjojo aho nyine muri ako gace no muri ako karere, ibintu bitaro by'akarere, kugira ngo hapimwe ibizami bya DNA byerekana uwishwe nuko yapfuye. Kugeza ubu bikekwa ko uyu mugabo yaba yarariye uwo mugore we.
wenda tujye tunaganira ibintu tunabisubire. hari abantu barahindutse. ni gute umuntu noneho wenda ushobora kubikora ukica umuntu. dusanzwe twumva n'izo kesi zitandukanye. ibaze kwica umuntu ukamurya noneho ni umugore mwashakanye. ibi bintu hari ubumuntu bubirimo Pasi Govinda. icyo navuga ni uko bigoranye kuko turabyita iterambere ku ruhande rumwe, turishimira iyo mihanda, ibikorwa remezo bitandukanye, mu biganiro bitandukanye twagiye dukora twabwiye abantu yuko mu ruzinduko rw'abaperezida bari gukora muri iyi minsi bari kugaruka kuri proje yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uhuza East Africa. ariko hari ikindi kintu turi kwirengagiza. Yego, nk'izamuka ikorwa ry'ibyaha riri kuzamuka umunsi ku munsi uko disi iri kugenda itera imbere. wenda mu kanya turagera ku bavandimwe b'abanyarwanda nabo ngo bafashwe ngo babeshya yuko bavura sida. nyine icyumvikana mwaho ngaho ni uko ibyaha reti y'ibyaha, uburyo ibyaha biri gukorwa, biri kuzamuka umunsi ku munsi. Yego, ubwo ngubwo dise tunajya kuri aba bagabo babiri. urukiko rwa Masaka muri Uganda rwakatiye umunyarwanda Festo umugaba Nkotanyi na Nathan Karamuzi igifungo cy'imyaka 3 cyangwa kwishyura ihazabe y'amashiringi 300 nyuma yaho bahamya kubeshya abaturage ko bavuraga ko gatera sida. Yego, ni inkuru nayo yanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye bavuga ko aba bagabo babiri b'abanyarwanda ngo bafashwe ariko bagaragaye nyuma yo kugaragara kuri hoteli yitwa Golfran Hotel iherereye muri aka gace k'Imasaka kuwa 30 Mata. ubwo ni ku munsi wa nyuma w'ukwezi kwa 4, aho bavugaga ko ngo bagurisha imiti ya gakondo, ngo bayigurishaga hagati y'amashiringi 150 n'ibihumbi 300, ariko iyo miti bakavuga ko ngo ivura sida. urukiko rero mu kubafata ngo barababuranishije ariko ngo ntibahakana cyangwa ngo bagorane, ngo bahise babyemera ahubwo basaba imbabazi. umushinjacyaha rero umucamanza w'urukiko yitwa Kayiza Abdara ngo yavuze ko aba bagabo uko ari babiri kuva bemera yuko amakosa bayakoze kandi akaba ari ubwa mbere bafatiwe muri ibyo bikorwa bisa naho bitemewe, ngo baborohereza igihano. rero umushinjacyaha avuga yuko bagomba kubaca ibyo 300 by'amashiringi nk'igihano cyangwa bagafungwa icyo gihe navuga imyaka 3 ngo ariko umucamanza we waravugaga bati bagomba babafatira ibihano biremereye kuko ibingibi ni ukuyobya abaturage. none agashya bakoze ngo imiti y'ibyatsi none nubwo n'imiti wenda bavuga ati yakorewe abantu b'abaturage bibera mu cyaro. ushobora no kubwira ngo ujya kwa muganga yarwaye akavuga reka asanzwe yikoreshereza imiti y'ibyatsi ibintu nk'ibyo gakondo. yabonye umuzaniye imiti nk'iyo ubu ntiyabura kubyiza kuko asanzwe abyizera. ahubwo icyo nabaza abanyarwanda bari muri ibi bihugu muri iki gihugu cya Uganda ibintu byagenze bite? ahubwo se cyo nariho ndeba mbona ngo hari abafashwe ngo bacukura ngo mu by'agaciro 28 bafashe 30 harimo 28 b'abanyarwanda babiri b'Abagande. hiyongeye haba babiri bari gucuruza abo ngabo noneho bari barinjiye no mu buryo butemewe none ibyaha ni byinshi. ubwo se kuri aba ngabo aba babiri bafashwe ko bivuga ko iyi miti yajyanwe muri laboratoire y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti kugira ngo ikorerwe isuzuma, nibasanga iyo miti koko yavura sida agenda barabasaba imbabazi. ahubwo oya none se ntuzi ko ibintu iyo byemeye byujuje ubuziranenge ntabwo wemera kubikoresha ikigo cy'ubuziranenge kitarabipima imiti ya sida. bora ntiwabeshya n'ikindi bakoze agashya. yes, ubwo nuko bimeza ko karakari gaciye. uramutse unarebye ku masura yabo aba bantu bavamo abaganga koko nyine se baba baravumbuye
n'abavumbuzi yego barasoje kwiga bagahita bajya kuvura. ubwo nuko nguko bimeze yaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hatandukanye ubwo no muri Uganda gusa Jean Pierre Bemba indege yo muri Portugal yayibuze mu nkuru mu kanya gato nabo mu zindi nkuru tugiye guhita twaprodinga ubwo baraza kuba babyumvamo ubundi Jean Pierre Bemba kugira nsige mbakumbuje ashinzwe ni minisitiri w'ibikorwa remezo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ese ni gutagira indege ari igihugu kitagira indege mu burasirazuba bwa yego ntabwo ubwo ngubwo ibyo byose baraza kubimenya turacyari Pasi Govinda Benga Oziana ndetse na Ivan n'ubundi turacyakomeje kugenda tubabwira amakuru agezeho